Assalamualaikum guys. Sebelum ni ramai Roger Don cakap, abang, tak ada ke masuk pick up yang okey-okey? Tak ada ke yang CC rendah? Ataupun ada juga yang tanya, bang, tak ada ke masuk Isuzu D-Max? Kali ni dah masuk bro. Tahun 2023 Isuzu D-Max 1.9 plus Yang ni kereta ni 4x2 guys, 4x2. Okey, korang tengok sport rim original dia, warna hitam. Dia siap ada side step Ini bukan biasa-biasa punya side step. Memang original, memang padu, memang tahan guys. Korang boleh tengok dalaman dia, multi function steering, infotainment pun digital, handbrake macam biasalah. Screen dia pun memang padu. So didatangi dengan yang ni, owner lama dah tolong pasangkan guys. Bukan itu saja, siap ada tu So korang bawa barang yang macam nak bawa barang nak balik kampung pun selamat, tak kena hujan, boleh tutup. Jadi kepada korang yang berminat dengan Isuzu D-Max ni, cepat-cepatlah Roger. Sebab apa? Korang jarang nampak kan Isuzu D-Max ni masuk. Sebab apa? Masuk je mesti sold. Jadi kepada korang yang berminat, boleh Roger Don cepat-cepat. Sebab apa? Harga pun tak tinggi. So apa lagi? PM Don sekarang, nanti rugi guys. Itu je. Don Idrus tak jual janji, jual kereta boh.